ngibulele Nkosi yethu Yesu Kristu. Ngibulisa abazalwane bethu be-Parish of Woodlands. Ngibuye ndibulise nabo onke abo abasilandelayo kwi-social media. Ndithi-ke ndiyanemukela kule nkonzo, ndiyavuya ukuba ndibe nani kule nkonzo. Botani-ke molweni, dumelani. Inkonzo-ke iyaqala ephepheni 104 ey'ncwadini zethu zomkhuleko. Inkosi mayibe nani. Ibongeni inkosi. Makubongwe uThixo uyise, unyana nomoya ongcwele. Uzuko kuThixo ezulwini, uxolo ebantwini bakhe emhlabeni. Inkosi Thixo kumkani wasezulwini. Thixo nguba ongamandla onke, siyakunqula, siyakubulela, siyakubonga ngenxa yobukhulu bozuko lwakho, Nkosi Yesu Kristu, okuphela konyana kayise. Nkosi Thixo, mvana kaThixo, wena ususa isono sehlabathi, senzele inceba. Wena uhleli ngasekunene kuyise, yiva umthandazo wethu, ngokuba nguwe wedwa ongcwele, nguwe wedwa oyinkosi, nguwe wedwa ophezu konke, Yesu Kristu, nomoya ongcwele, ebuqaqawulini bukaThixo uyise. Amen. Masithandaze. Thixo ongamandla onke, ekutyhileke kwezonke inhliziyo, isazeka kuwe yonke iminqweno, ongenakho nokufihlelwa nto, hlambulula ingcinga zenhliziyo zethu ngokusiphefumulela ngomoya wakho oyingcwele, size sikuthande ngokufezekileyo, silidumise igama lakhe lingcwele ngokufaneleyo, ngaye uKristu inkosi yethu. Nkosi yiba nenceba. Kristu yiba nenceba. Nkosi yiba nenceba. UYesu wathi, uyawuyithanda inkosi uThixo wakho ngenhliziyo yakho yonke, nangomphefumulo wakho wonke, nangengqondo yakho yonke. Lo ngokuqala nomkhulu umthetho, nowesibili ufana nawo. Uyakumthanda ummelwane wakho njengako uzithanda ngako. Kule mithetho emibili xhomeleke wonke umthetho nabaprofethi. Lithembekile ilizwi eli, lifanelwe kukwamkelwa konke, eli lokuba uKristu weza ehlabathini ukuba asindise ubomi. Masivume izono zethu sizimisela ukugcina imithetho kaThixo, sihlale elithandweni nasekuxolweni nabamelwane bethu. Thixo ongamandla onke, Bawo wethu wasezulwini, siyaguquka sivuma ukuba sikonile ngetyala lethu, ngokucinga, ngokuthetha nangokwenza, nangawe sithe asakwenza. Ngenxa yonyana wakho uKristu inkosi yethu, sixolele konke okudlulileyo, wenze ukuba sikukhonze ngenhlalo entsha, kuzukiswe igama lakho. uThixo ongamandla onke, oxolela bonke abaguqukayo ngenyaniso, makabe nenceba kuni, anixolele izono zenu, anikhulule kuzo, aniqinise, anomeleze kuko konke okulungileyo, anigcine ebomini obungunaphakade, ngoYesu Kristu inkosi yethu. Amen. Masikhuleke-ke i-collector lanamhla, icawe le ye12 emveni kwePentecost. uNkulunkulu wawokhokho abangcwele nabalungileyo, yemukela umhlatshelo ophilileyo, siguqule ngomoya wakho ongcwele, ukuthi njengoba singamalunga omzimba munye, sinikele izipho zethu ekukhonzeni uKristu ophila ebuse nawo nomoya ongcwele, uNkulunkulu munye kuze kube phakade. Ulalulani indaba ezilungileyo ngokubhalwa nguYohane ongcwele, isahluko sesixhenxe, isahlukwana seshumi kuya kwisahlukwana se-18. Ke bakuba benyukile abazalwane bakhe, wenyuka naye waya
ngokwamayuda emthendelekweni esithi uphi na yena, kwaye kukho ukukroka okukhulu ngaye ebantwini. Ingxenye ibisithi ulungile, abanye besithi hayi yena ulahlekisa uluntu olu. Noko ke bekungekho namnye ubethetha ngaye ngokusekuhleni ngenxa yokoyika amayuda. Ke kaloku kwakubona ukuba sekuphakathi nomthendeleko wenyuku Yesu wayetempileni wafundisa. Ayimangaliswa amayuda esithi, lo uyazi ngani na imfundo engafundanga nje? Waphendula uYesu wathi, eyam imfundiso asiyam, yeyalowo wandithumayo. Ukuba kukho othi afune ukwenza ukuthanda kwakhe, woyazi imfundiso le, ukuba iphuma kuThixo, nokuba mna ndithetha okukokwam kusini na. Lowo uthetho kwakhe ufuna okokwakhe uzuko. Ke lowo ufuna uzuko lowamthumayo uyinene yena, akukho kungalungisi kuyo. Yivangeli kaKristu. Kristu inkosi. Angiqale futhi ngokubingelela omama enyangeni yomama. Ngithi Happy Women's Day. Evangelini lanamhlanje kufundwe kuMatthew 16, but mina ngizothatha nje kuMatthew 16 verse 18. Uthi-ke uJesu la, phezu kwaleli dwala ngiyakulakha ibandla lami, amasango ase-Hades awayakulahlula. Ngamanye amazwi uthi amasango asesihogweni ngeke aze alehlule. Now, lokhu bekungenze ngabuka kwathi ake ngikhulume ngendaba yesonto namhlanje. Ngoba nawe uJesu la ukhuluma ngebandla lakhe isonto. Ngithe-ke ake ngenze imibuzo nje ibe mhlanu. Bese ngiyayiphendula le mibuzo. Le mibuzo ngizobe ngiyithathe khona la kuleli verse le verse 18. Umbuzo wami wokuqala uthi, elikabani isonto? Whose church is it anyway? Siyabona ke la uJesu uthi kuleli dwala ngiyakulakha ibandla lami. Akasho ukuthi uyokwakha ibandla lethu, akasho ukuthi uyokwakha ibandla lobani, uthi ibandla lami. Ngamanye amazwi ibandla elikaJesu elikaNkulunkulu akulona ibandla lethu. Umbuzo wesibili ukuthi ibandla lakhiwa ubani? Sesitholile ukuthi elikabani lakhiwa ubani. uJesu yasho-ke futhi lana kulo leli verse uthi ngiyakulakha ibandla lami. Ngamanye amazwi uJesu uNkulunkulu owakha ibandla, akuthina esakha ibandla. Uma kwenzeka uNkulunkulu uyakusebenzisa ekwakheni ibandla, but uma ibandla selakhiwe akusho ukuthi lakhiwe wena uNkulunkulu ukusebenzisile ukuze akhe ibandla lakhe. Omunye umbuzo, ubani oyinhloko yesonto? Ubani oyinhloko yebandla? Umuya kwabase-Efesu kokuqala verse 22 uthi wakubeka konke phansi kwezinyawo zakhe, wamisa kwaba inhloko phezu kwakhe konke kulo ibandla. Kusobala inhloko yebandla uJesu. Akuthini? Ungenzeka uphathe i-Mothers Union, ungenzeka uphathe obaba, uphathe intsha, but awuyona inhloko yebandla. Inhloko yebandla uJesu. Omunye umbuzo, ungakwazi yini increase ibandla, ukukhuphula ibandla libe liningi? Again impendulo ithi no, ngeke ukwazi. Ngeke ukwazi ngoba ukusindiswa komuntu kuyinto ephakathi kwakhe noNkulunkulu. Wena awungeni lapho njengomzalwane. uNkulunkulu nomuntu wakhe nobudlelwane babo bobabili. Wena angakusebenzisa uNkulunkulu ukuze asindise umuntu othize, but akusho ukuthi lo muntu usindiswe wena. Lo muntu usindiswe uNkulunkulu. God can use you, but it does not mean that you can increase the church. Ungakwazi-ke yini omunye umbuzo engiwubuzayo, ungakwazi yini ukuthi udicilele phansi ibandla uliqede na? Umbuzo uthi ngeke ukwazi.
nakhona futhi ngiphinda khona lapha embhalweni kuverse 18 kuthi uNkulunkulu ngiyakulahla ibandla lami ngisho amasango aseHadesi awayokulahlula. Ngamanye amazwi uSathane ngakusebenzisa ukuzama ukuqeda ibandla likaNkulunkulu, kodwa ngeke uzophumelele ngoba uNkulunkulu uyasho ukuthi ngisho amasango aseHadesi awayokulahlula isonto lakhe maselakhile. Ngibuye-ke ngize la eSangolweni 2 verse 5 uthi-ke uNkulunkulu ngakho khumbula lapho uwe khona uphenduke wenze imisebenzi yokuqala. Uma kungenjalo ngiyeza kuwe ngilisuse uthi lwesibani sakho endaweni yakho. Uthi lwesibani-ke la uJesu akhuluma ngalo yisonto. Ukuthola lokho uma ngabe uya eSangolweni 1 verse 20 lapho nakhona uNkulunkulu echaza ukuthi uthi lwesibani ne-lampstand is a church. Now ngamanye amazwi kusho ukuthi uNkulunkulu kuphela ongasusa isonto endaweni yakho. Wena you cannot. Ngisho coronavirus cannot finish the church. It cannot destroy the church. Nobody can destroy the church. Nobody can destroy the church. Not even the gates of Hades can destroy the church. Lokhu-ke esengikhulume ngako okusicaciselayo ngebandla ukuthi ibandla limi kanjani, ibandla elikabani, ubani ophethe ibandla, ubani okwazi ukuthi anakekele ibandla, uNkulunkulu. Kusho ukuthini-ke lokho kuthina njengamaKristu? Lokho kuthina njengamaKristu kusho ukuthi kufanele sizinikele uNkulunkulu, sazi ukuthi singasetshenziswa ekwenzeni izinto ezithize zesonto, but lezo zinto azisho ukuthi isonto sekuyilethu. Nokuthi sazi ukuthi ngisho singasebenzisa ama-resources ethu, sinikele imali noma ama-resources noma inhloboni yezinto uNkulunkulu asiphe zona ekukhuphuleni isonto, kodwa akusho ukuthi ngalokho isonto sekuyilethu. Isonto remains isonto likaNkulunkulu. Okokugcina kufanele sazi ukuthi uNkulunkulu isonto lakhe uyoligada, alithande, alifukamele noma ingabe sekwenze njani. Egameni likaYise, iNdodana, Moya oNgcwele. Amen. Siyakholwa kuThixo omnye uyise onamandla onke, umdali wezulu nomhlaba nezinto zonke ezibonakalayo nezingabonakaliyo. Siyakholwa kwinkosi inye uYesu Kristu okuphela konyana kaThixo owazalwa nguyise kwasephakadeni. uThixo ovela kuThixo, ukhanyiso luvela kolukhanyiso. uThixo wenene ovela kuThixo wenene, owazalwa engadalwanga, emonye noyise, zonke izinto zenziwe ngaye. Ngenxa yethu thina bantu nangenxa yosindiso lwethu wehla ezulwini, ngamandla kaMoya oNgcwele wazalwa intombi uMaria waba ngumntu. Ngenxa yethu abathile emnqamlezweni ngemihla kaPonti uPilato weva ubunzima, wafa wangcwatywa. Ngomhla wesithathu wavuka ngokwesibhalo, wenyukela ezulwini, uhleli ngasekunene kukayise, obuye sebuqaqawulini
ezakugweba abahleliyo nabafileyo ubukumkani bakhe bungasayi kuphela. Siyakholwa kumoya oyingcwele, iNkosi uMdlisi wobomi, uphuma kuyise nakunyana, unqulwa ezukiswa kunye noyise nonyana. Wathetha ngabaprofite, siyakholwa kwikerike enye engcwele katolika labapostile, sivuma ubhaptizo olunye lokuxolelwa kwezono, sijonge nokuvuka kwabafileyo nobomi bephakade elizayo. Amen. Masithandaze. Siyawusebenzisa umthandazo number B ezincwadini zenkonzo okupage 112. Thixo ongamandla wonke, bawethu osezulwini, usifundisile ukuthandaza nokwenza imibulelo ngenxa yabantu bonke. Yamkela imithandazo yethu, siyenzela ikerike ekatholika ikwazi amandla omoya wakho, ukuze bonke abantwana bakho bavumelane ngenyaniso yelizwi lakho elingcwele, bahlale bemanyene beseluthandweni lakho. Sithandazela isicaka sakho Bishop wethu kunye noThabo Archbishop wethu, nabo bonke abalungiseleli belizwi nesakramente zakho, ukuze bathi ngenhlalo nangokufundisa kwabo balubonakalise usuku lwakho, ukuze zisondezwe kuwe zonke inhlanga. Luleka uphumelelise, siyakuthandaza abo bazamela ukusasaza kwendaba zakho ezilungileyo, uwakhanyisele ngomoya wakho onke amaziko omsebenzi nawemfundo nawukuphilisa. Sithandazela abo basemagunyeni nakwizikhundla zolawula phakathi kwezwe, ukuze balawule ngobulumko nangobulungiswa, bakhuthaze uxolo nolunwabo ehlabathini lonke. Kweli bandla nabo bonke abantu bakho kwimisebenzi yabo, nika ubabalo lwakho basezulwini, ukuze silive ilizwi lakho elingcwele ngenhliziyo ezilulamileyo ezikuhlonelelayo, sikukhonza ngokunyanisekileyo bonke ubomi bethu. Ngokwemfasane yakho bawo, yonwabisa uphilise abo basezinkathazweni nasensizini, abasweleyo kwanabagulayo. Sikubonga, sikubulela ngabangcwele bakho bonke, ngokukodwa ngentombi esikelelweyo uMaria unina kaYesu Kristu iNkosi yethu. Ngeli xesha nangawo onke amagorha okholo ezizukulwane zonke, saye siyaleza izicaka zakho ezafayo, sithandaza ukuba thina singene kunye nabo kwinzaliseko yovulo lakho olungapheliyo. Kwenze okuba ungcwele ngenxa kaYesu Kristu. Amen. Siyaqhubeka ke nenkonzo yethu ekhasini ephepheni 116, unikezelo lwezipho. Mawubongwe wena Nkosi Thixo wendalo yonke, ngenxa yokulunga kwakho sinesonka sisinikelayo, isonka esinikezwe ngumhlaba nesenziwe izandla zomuntu, kuthi esisonka sisonka sobomi. Mawubongwe wena Nkosi Thixo wendalo yonke, ngenxa yokulunga kwakho sinale wayini siyinikelayo, esisiqhamo somdiliya nesomsebenzi wezandla zomuntu, futhi le ndebe yindebe yosindiso.
masibusise ngwaliswa isonka newayini. Sive bawo wasezulwini uze ngezwi lakho nangomoya oyingcwele usikelele ugcwalise esisonka nale wayini khona ukuze naso sibe yisakramente yomzimba negazi enexabiso lonyana wakho uYesu Kristu inkosi yethu owathakotha isonka nendebe waze wathi eli ngumzimba wami ligazi lami. Masilungiseleleke ukwemukela ngokomoya. Zolani ke ngoko nazi ukuba mnandi uThixo. Nkosi thulisa onke amazwi enhlizweni yami ube ngokwakho kuphela. Ibonge inkosi mphefumulo wami ungazilibali zonke izinywe zayo. Ngakho-ke nangaso lesikhathi ungasho lamazwi ngena enhlizweni yami Nkosi Jesu, ngena enhlizweni yami Nkosi Yesu, ngena enhlizweni yami Nkosi Yesu. Sondelani ke nizokwamukela umzimba Nkosi yethu Jesu Kristu awunikelela nina negazi lakhe alophisela nina. Mamukeleni ezinhlizweni zenu ngokukholwa bonke. Sise khasini 128 imkhuleko kanye nesibusiso. Bulelani inkosi ngokuba ilungile. Thixo ongamandla konke uphakade, siyakulela ngokusonda kwakho ngezimfihlakalo ezingcwele umzimba negazi lonyana wakho umsindisi wethu Yesu Kristu. Nangokusigcina ngobabalo lwakho size emzimbeni wonyana wakho olibandla lawo onke amakholwa. Sincede ukuba sizingise njengamalungu aphilileyo obudlelwano obungcwele. Size sikhule sinothando nentobeko ngokwentando yakho ngayo Yesu Kristu inkosi yethu ohleliwe lawula kunye nawe nomoya ingcwele emnye uThixo ngokungonaphakade. Amen. Sithandaze kanye kanye sithi bawo ongamandla konke sizinikela kuwe sibe lidini eliphilileyo sibuye uYesu Kristu inkosi yethu. Sithume kulo ihlabathi ngamandla kamoya ingcwele ukuba siphile sisebenze ukubonga nokuzukisa. Samukele isibusiso uxolo lukaThixo ogqitha konke ukuqonda. Magcine inhliziyo nengqondo zenu nimazi umthando uThixo nonyana wakhe uYesu Kristu inkosi yethu. Ithi insikelelo kaThixo ongamandla wonke uyise unyana nomoya ongcwele ibe phakathi kwenu ihlala nani ngonaphakade. Amen. Phumani-ke ngoxolo nithande nikhonze inkosi egameni likaKristu. Amen.